Niko na mbuzi pamoja na kondoo 1,200 na zote imeangamia. Kupata saa hii na kijana pia kama hajapanda miti ingekuwa sasa hata na yeye pia alikuwa amehudhurika kifo. Tumepata pigo kubwa kwa sababu mifugo yetu imekufa, shamba zimepotea, mbebwa na maji, watoto wetu wamekosa kwenda shule. Maji mingi imekuja ikaweza kuchukua hizo mbuzi. Sasa tunaomba serikali yetu ya kaunti pamoja na serikali kuu waweze kutusaidia, maana kupitia hizo mifugo ndio huwa tunapata mapato kusomesha, kulisha familia. Sasa wakati tulipopata hiyo pigo, saa hii tunaona kabisa kwamba tumefika mahali pa mwisho. Tunaomba tu serikali yetu waweze kutusaidia.